uYesu walasekho bashele bodwa abantwana bakaThixo kanti uvusa abanye uJehova wapheka uPetrosi wapheka abapostile bagcwalisa umhlaba beshumayela zadlule zato kwafuka uTimotheo emveni koPaul bashumayela nabo soziphela ivangeli. Yabona abantu basekhwetyana noba le nto kumele kuthiwa ingavala iphele kodwa ayivali ivangeli yona. Into kaNkulunkulu yaqhubekeka sasiphele lento sasiphele lento. Bakhona abashumayele phambi kwethu amadoda ayehamba noNkulunkulu kwafika ukufa ngoba umuntu uzokwehlulwa ukufa ehlula emhlabeni. Kodwa uJehova kuleni minyaka ya 2023 uvusa amanye amajoni azoyithwala ivangeli ibheke phambili ngoba abantu basekhwetyana soziphele lento soziphele. Noba uhulumende angabeka imithetho afanele amakholwa soziphele lento. Noba singavala inkonzo kuthiwa akusekho mfundisi akusekho nkonzo ivangeli kaKristu soziphele. It will never lose its power. Soziphele yafelwa le ndlela esikhulu yafelwa le ndlela yasokolela soziphele. Ikhona abantu basekhwetyana soziphele madoda soziphumule ikhwetyana. Lento ngithetha prophetic soziphumule ikhwetyana. Impunduza lelani sosiziphumule amaqhusha lelani sosaphumule asabatya batyayo abaqhova uJehova from time to time avusa abanye bangena ekhwetyana ngomlilo sosiphele imlilo lento madoda. I don't care. Noba kungathi kuyavuywa iyafala intente ikhona enye yemlilo esayo isenakalisa ikhwetyana ishimo shakele ikumlilo robokashakalabosi. Basiphele mntu wasekhaya lethu sozeleni ivangeli iphele yemililo lena madoda. Kwashumayela uNicholas Bengo wahloka ukufa walala uthongo bavuka bashuneza kuye bashumayela balala uthongo becinezela besifa ubuhlungu kodwa bagcwala umlilo izwe lonke balala uthongo. 2023 kuvuswa thina eSouth Africa kwenzela ingapheli lento madoda. Within no time uzombona ngeyimise KZN le nto seyingaphezulu nakule. Uzoyibona le nto seyifika ePretoria uzoyibona navusana lisiya eJoburg umali South Africa ifile umali ilizwe libonile umlilo. Asiphetha kuhlalana abantu basekhwetyana siphetha uhambani asinexesha lenkonzo ekhonya politiki zecawe sinexesha lemiphefumlo imele ihambe. Hlala mhlali hleka mhleki xaka mxeki soziphele ivangeli kaKristu. It will never lose its power. Yovuka wena abantu nengivali mvusa ngimke ngifonelwe ngimvasele inkile uthiwa hey baxakile abantwana.